što smo mi zamislili danas, da evo, neku slobodno kažem, moja prijateljica, naša gošća, gospođa Ljerka Kećimović, mogu otvoreno reći jedna od većih stručnjakinja što se tiče keramike i s jednim ogromnim iskustvom, da nam prezentira svoj mali priručnik za keramičare koji će nam ovdje u kratkim crtama objasniti o čem se radi. Iskreno, ja sam ga puno puta pročitao, neke dijelove kemije nisam zapamtio, ali velik dio je zbilja velike pomoći onaj ko kreće u keramiku i onaj ko se već bavi keramikom. A isto tako, moram se pohvaliti, s obzirom da u moja obitelj ima nalazište gline koje stalno usavršavamo i stalno radimo na njemu, tradicionalno na stancima kopamo glinu i evo prvi puta da se napravi jedna detaljna analiza te gline koju je radila upravo naša Ljerka, pa će vam ona i predočiti jednu takvu analizu šta je rađeno, kakva je ta naša glina, kakva su stezanja, da ne dužim previše, ona o tome zna više, ja znam raditi samo lonce, a ona zna malo više o tom materijalu koji ja radim. Eto, pa ću prepustiti riječ gospođi Ljerki i još jednom hvala na sve. Lijepi pozdrav svima, ne moramo ustajati, možemo, čujemo se dobro, ako treba, ja ću malo vikat, dok ne izgubi glas. Ima, što kaže Galen, naravno malo teorije, jer sam jednostavno željela da neke stvari koje vam se dogode u samom procesu stvaranja keramike, da si znate objasniti. Pola priručnika je, druga polovica su znači, greške u keramici. Nije, naravno, ima ih puno više, ja sam odabrala neke za koje sam imala i fotomaterijal i objasnila šta se dešava, tipa pukotine, kad su nastale te pukotine, uostalom i naslovna stranica je koncipirana, to sam dobila jednu posudu da ju da kažem svoje mišljenje, ona je imala 3 vrste pukotina, znači i sušenja, i pečenja, i kiliris, znači onaj zločista pukotina hlađenja kad nam upropasti gotov proizvod koji nam je gotov i onda ta pukotina koja pukne i koja nam upropasti, naravno to je onda i najskuplja greška jer gotov proizvod koji moraš baciti jer nije upotreban. Tako da ne bi ja sad tu, jer tu vidjet ćete i sami kad budete gledali, ima malo od povijesti, pa onda povijesti keramike, pa zatim sirovine za keramiku koje su znači, plastične i neplastične, njihova podjela. Ja osobno mislim da je ovaj drugi dio ispitivanja sirovina i proizvoda dosta bitan, jer da bi bili sigurni da li radite s dobrom glinom, morali bi ju neki ispitati. Morali bi napraviti neke svoje probe u svojim uvjetima, u svojim, nazovi, radiorla, ali to može biti i mali laboratorij, znači priručno, da ispitate, da vidite uopće o čemu se radi. Naime, moram reći da su prirodne gline vrlo nehomogene. To su, pogotovo ovdje u našem području, leće, debljine od nekakvih 20-30 cm do 2 metra, eventualno ova veća ležišta koja su tu u bliže daljoj okolici, znači Blatuša, Milošević Gaj, znači tamo prema Vojniću, ili ležišta ciglarske gline koja se moraju dobro eksploatirati, znači po cijeloj horizontali, jer su nastajanje gline tako. Može biti malo pijeska, pa malo gline, pa opet nekakav pjesak i to, znači mora se homogenizirati. Sama priprema konačno gline koju ćete upotrijebiti mora biti na neki način homogenizirana, jer ako nije, imat ćete veliki rasak u rezultatima i neće biti dobro. Znači ovaj drugi dio je ispitivanje sirovina i samih proizvoda, mislim, dosta bitan. Pogotovo ako neko se bavi još možda i ljevanjem, ne samo načinom kvećanje i kolor i to je recimo lakši dio formiranja da se valim za 2 ruke kad
rade, su 2 kola. Ljevanje specifično, ne znam, neko da li upotrebljava ili to, petrovska glina nije baš pogodna za ljevanje, ali dobro, nije problem u tome. Ili u stancima, uzeli smo 4 uzorka, odnosno, da, 4 uzorka smo uzeli gline, zato jer se već vizualno vidjelo da to nije ista kvaliteta. Znači, bila je jedna vrlo masna, onako podatna, recimo za to ispitivanje da li nešto jako je dobro napraviti, kako to kod vas kažu, moja mama je to zvala lulek ili šufnu. Crvić, tako recimo nekakve dužine 10 cm i onda ga objesiti preko prsta. Ako on ne pukne, znači da imate glinu prve kvalitete, izvrsne plastičnosti i dobre čvrstoće, znači podatna je za rad. Ako to isto će puknut, to je znači jako pjeskovito već. Ali umjesiti jedno i drugo zajedno moglo bi dati dobru kvalitetu. Sastav gline je od minerala kaolina, od boronita i lita i uvijek kvarc je prisutan. Sad, koliko tog kvarca ima, to ovisi kakva je kvaliteta, kako će nam, naročito moramo paziti kod pečenja, jer ima onu transformaciju u hlađenju kod 573 stupnja i to je jako nezgodno. Ako to ne poštivamo da se u tom periodu polagano hladi. Da, i tako smo mi onda uzeli te uzorke gline i naravno utvrdili smo da imamo smeđe sivu koja je izvrsne plastičnosti, koja je imala samo 1,6 ostatak na sito od 10.000 očica, što znači 63 mikrona u promjeru. Znači to je praktički ništa. Druga je bila siva, nazvali smo ju odmah siva pjeskovita, jer se vidjelo da ima više i ona je imala 13% ostatka, a siva zaglinjena je imala 10% ostatka. Znači, te 3 gline zajedno dobro homogenizirane u stvari daju ovu glinu koju mi zovemo petrinska glina. I ono što je, recimo, za ispitivanje gline jako bitno, njeno stezanje i upijanje vode nakon pečenja. Ovo mjerenje, odnosno određivanje upijanja vode je jako dobro objašnjeno. Spečete, prokuhate 2 sata u vodi, destilirano, ako ste u Zagrebu, onda imate unutra i kamenac, pa onda ne, nego mora biti destilirana voda i onda važete ponovno, to je prirast težine, a taj prirast težine znači postotak upijanja vode. Mi smo, ovo je da, morate formirati nekakvo tijelo. Ja sam svojevremeno bila u Češkoj, pa su oni imali jedan zgodan standard u metalnom kalupu koji se namaže petroleom i onda se to može lagano izvaditi. U principu se može napraviti bilo koji oblik koji vama odgovara u gipsu i to skvećati u gipsu i staviti, uzeti šubler i onaj gora 2 ona roga koja su utisnete 5 cm, 6 cm, vrlo važno, utisnete ih, a onda kad sve završi cijeli proces, onda ponovno to izmjerite da vidite koliko se uzorak stegnuo sušenjem i pečenjem. I onda se odredi upijanje vode. Mi smo za ova naša 4 uzorka radili 3 temperature, to je bila temperatura 950, 1000 i 1050 i utvrdili smo da naše gline praktički upijanje vode na 950 je tako negdje 15-16%, na 1000 je ono već oko 10, a na 1050 je čak 4. Znači skoro mi sinterirao. Kaže se sinterirati kad je upijanje vode ispod 2%, znači kad već možete takav proizvod staviti
van na kišu pa neće doći do pucanja, neće upiti vodu da bi se po zimi smrznula i rasprsnula. Evo, tako je to što se tiče naše petrinjske gline. Inače, ona je u jednom sirovinskom listu koji se radi, sadrži oko 18% aluminijskog oksida, 60% silicija, kalija ima, dosta natrija, karbonata nema. Znači tu nam ostaju feldspati, pa tako recimo petrinjska glina ima 15% kaolina, 15% ilita, 8% mothronita. Taj mineral jako volimo, iako ga uvijek malo jezik se splete dok ga izgovaramo, jer nam daje čvrstoću, ali je vrlo nezgodan i traži puno vode. Kad vidite da vam glina traži vode i nikak da se onak pretvori u nešto plastično, onda je to zločesti mothronit. Ne volimo ga, ali nam treba. I feldspata, dobro, ovdje je bilo 45% kvarca, tako da je to. Ostatak je bio 1,2. Evo, voda potrebna za plastičnu obradu, znači da bi mogli raditi s njom dobro je bilo 22%. Stezanje 6,4 i čvrstoća na savijanje 6,4, što je jako dobro. Znači da nam ona je dobra, neće pucati. Ali ima opaska, osjetljiva na sušenje. Radi ovog mothronita koji traži puno vode, hlapljiv je, a onda teško otpušta vodu i ako ga se naglo prisili da otpusti vodu, onda dolazi do pucanja. Znači osjetljiva je na sušenje, što ste vjerojatno isprobali. Najbolje kad se, ne znam, vjerojatno imate svi nekakve iskustva, Valen će vjerojatno reći svoje, ali u principu kad nešto napravite od petrinjske gline, onda najbolje 24 sata zaboraviti na to, a onda tek sušite. Ako idemo prije ili ne daj Bog staviti negdje pokraj izvora topline, onda mogu nastati tanke pukotine kao las koju nećete vidjeti prostim okom ako ne namažete petrolejom, ali će onda se ona nakon pečenja, pogotovo ako još ide glazura gore, onda će se to otvoriti, a glazura će uroniti unutra. To znači da nam je pukotina bila prisutna već prije pečenja. Znači ima od sušenja, ali tamo. Evo. Ne bi ja više duljila. Pa evo, možda je dovoljno, bi mogli slušati vas danima, barem vas ja da vas slušam. Ali bez obzira na to, kažem ljudi, ovo vam je stvarno jedinstvena prilika da sad postavite pitanje. Znači, dobit ćete knjige, vidjet ćete u knjizi, stvarno ima sve. Ali s obzirom da evo, imate ovdje gospodina Kraja koji je došao, koji je čovjek koji je meni bio jedan od uzora nakon Mateja Stanešića kojeg sam pratio prije nego što sam se počeo baviti keramikom, on je zbilja dugo u tome. Vjerujem da će i on biti sretan da odgovori na pitanje, a također gospodin Vjerko stvarno od onih pukotina, od onih bubuljica na sve ima odgovor. Često srećemo. Ako mi smo svi manje više novi keramičari amateri i kad napravimo predmete, sušenje smo usavršili, sad nam gotovo ništa ne puca, evo to je prilično je dobro, stvarno nema problema. Pečenje je isto dobro, ovo biskvitno pečenje, naravno problem je glazura. Što god probamo, pokušavamo se zadržati na temperaturama manjim od 1000 stupnjeva, zato što nam one veće malo varnije spale boje, promijene boje, pa nam se to onda ne sviđa. Ali sve što napravimo, u većini slučajeva dobijemo ono propucanu glazuru, dakle mreže pukotina. I sad više nemamo pojma što da radimo. Možete odabrati pravu glazuru, jer očito se dilatacije mase i glazure ne slažu. Na koliko biskvitno palite? Biskvitno palimo na 1000, glaziramo na 980. Niže, idete niže, idete na 900. Glaziranje, da. Ali, kažem, to je glazuru
proizvođača bi trebali dobiti podatak o dilataciji. Jer je to jako bitno. Uskladiti dilataciju mase i glazure u keramici prilično dobro. Ali uvijek je dobro biskvit spaliti na višu temperaturu, da ga uništite totalno, da je on mrtav, a ostane samo staklasta faza i kvarc, i onda na to staviti glazuru i onda paliti bar 50 stupnjeva, ako ne i niže, veću razliku. Koja je vaša preporuka za paljenje biskvitno-petrinske gline koji ste analizirali? Da, 1050, do 1050 može bez problema. Molim? Iznad ne. Ne iznad, ne. Jer će biti premalo upijanje vode. Sinterirat će i onda ćete imati problema sa upijanjem. Jer u tom slučaju bi morali u glazuru staviti neko ljepilo i špricati da glazura ostane na... To je problem. A zašto? Glaziranje umakanjem ili kistom je puno jednostavnije nego špricanje. Pardon, pričate o ovoj petrinskoj glini? Da. A ako ne glazirate, ako imate samo kao model, kao ovo, onda je na 950 sasvim dovoljno. A što se tiče tih promjena boje, ovisi i koje boje su u glazuri s obzirom na... To je drugi to je problem glazure, mislim, tu ne možete to, tu vam petrinska glina je takva kakva je, ona vam je zakon, nju ne možete promijeniti. Eventualno, mi smo pokušali čak i dodavati nekakve unutra i šamote i titanske, odnosno rutile, titanski oksid i tako, da bi na neki način posvjetlili, ali ona ima 4-5% željeznog oksida i to... I on utječe na boju. Da. Što više palite, taj hematit, znači F-2O3, koji je dobio ime po krvi, hematit, će preći u magnetit koji je crn. Znači, što ga više palimo, on iz hematita prelazi na magnetit i sve je onako tamo smeđe. Petrinska glina će na 1180 preći u lokvicu. Stopit će se. 1180. Na 1200 na klon 6 koji stavite lokvica bude. Znači za glazuru. A koja bi bila recimo maksimalna temperatura kad bi se htjelo raditi skulpture? Da li baš sintetira, ali malo, znači da ju ne glaziram? 1050. Znači da ona dobije onaj kao polusatinski sjaj. Tako je, da, u tom slučaju imate puno staklaste faze i kvarc ostane. Znači sve ove druge komponente su vam izgorile, i onda će vam ona, i mogla bi... Ili ja recimo i prije paljenja poliram. Ok. Znači 1050. Ja isto radim skulpture, mene zanimaju degradacija, znači kojeg stupnja kreće u loku. Sad, to je teško, nismo to isprobavali. 1100, vjerovatno. Ne, malo više. U kojoj glini? O Petrinskoj? 170, 1180 kreće u... Laluja, skroz. Počne se deformirati već radi. Ja recimo kaže kad radim, onda mi je gore onako cijelo težište, dolje ni sitna nogica, oni su samo ovak izvrli. Znači na 1100 se deformira, ali nije loka. Nije Znači loka. mogu ići na 1100 za deformaciju. Da, ali ako je neka veća skulptura, budemo se nagubili na stavu. Nema veze, to treba. To trebamo. Samo ne bih htjela da idem na loku, htjela bih sad prije. Znači, Pa dobro, opet ono što je pričala, naše nalazište je ono doslovno da nekako primitivno, nalazi livadalje kopaš glinu. Svaki iskup je drugačiji. Mi možemo sada ove godine napraviti testove, probe, sljedeće godine već može biti drugačija žila. I može dogoditi da ona... Cirka, uvijek ću ići 50. Najbolje testove napraviti, prije tak nekog većeg. Koliko veliko? Pa ono, 33 litara. To je problem, što niko neće raditi testove, a onda kad cijelu peć mora baciti, onda ustanovi da je ipak trebalo raditi. Kad se tiče tih harisa, odnosno ja sam to iskoristio na način da sam napravio još jedno pečenje, pa sam dobro krvno. Lijepo je bilo sjajno okrašeno. Onda imate recimo pofarbate svijenom glazurom i onda kad je to pečeno, umočite u, ne znam,
ja sam koristio nekoliko boja, plavo, crveno, onda je bila sa željeznim oksidom, koja je aventurin, ona je fantastične efekte dala. Onda sam iskoristio zapravo tu manu, da sam dobio sjajne, lijepe, to je predivnicu proizvode vidi. Jedno sam imao problem sa vazama. Onda sam nekako kako sad se riješiti taj problem s vazama, pa sam ja jedno vrijeme vosak rastapao, pola svijeće, rastapao vosak, sutra oblijevao, ali to je krvni posao, to je... Da, sad Silke radi To je nekako svoj znači radio sam neke 3-4 godine s petrinjskom glinom, pokušavao sam riješiti taj problem, ispitivao sam glazure, svakojake, svašta, ne. Onda sam se pustio mira, nek sam napravio. Iskoristio sam zapravo tu priču, a poslije su se pojavili prodavači po Zagrebu, pa... Da, ti trgovci bi svi trebali dati u stvari podatke koji su vam potrebni, a to je u slučaju baš tog kilirisa, odnosno tih krakleja ili lasove glazure, su dilatacije. Da, mi jednostavno kao što tako mora biti. Nema. Mi smo postali, evo sad da kažem iskreno, na Hrvatski zavod za javno zdravstvo, obzirom da baš radimo uparno posuđe i namjerno sam poslao tu jednu karakteriranu posudu, prošla je sva ispitivanja, one kiseline i ono, i rekli su da je to Jer nije ispravno. olovoj kadmi. Ok, je li ispravno? Da, oni ispituju samo na olovoj kadmi, to kod vas nije bilo. Da li možemo dobiti gospođu Ljerku? Gospođe Ljerke broj telefona. Treba posljedno telefon, ali... Da, džepna verzija. Gospođu Ljerku bi voljeli imati u džepu. Evo, ja predlažem, s obzirom da ona uvijek rado odgovara, da Palma napravi jedan flick grupu, gdje je kad god Ljerke dan, godinu dana nađe vremena, da ju ja ne davim, onda može odgovoriti na vaše pitanja. Ne, šalim. Zašto u toj grupi